Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatin ve selamen alel meb'uthin rahmeten lil alemin. Jektar najbari sekiracije ke muslimaneske Italo lesker ibadetea tem prifatlime cu Allah Azza wa Jal. E madalea o ela prifatlimo celosno cu Allah Azza wa Jal. Dikinek čačutni slučka o Allah Azza wa Jal sar prifatinela pere iskreno robone, koga iskreno kalbea celosno doverineatu tere Allaheski Azza wa Jal. Sinejek manush taročorole puvia kova po zanimanje sine hirurgi, baro doktori. Кереласне бутики ек приватно болница. Трианда беш кереласне бутием замислен трианда беш кедела парите джалко хаджи. Пало трианда беш несар кергя хазари о парите уплатнел те джала манушко хаджилук. Но меѓу време соде сингјове. А вела ленде ки болница и ек максами кова со авела со мозочен удар. У Максим бешела кадија болница ек побаро временско интервал. Кобор сине паре фамилија Дингеса. Шајда ки хипотека Динге порокер. Но и готовина на шалгјовел, трошингјовел. Но сепак два периоди кобор пашлело Максими ки болница си кавела симптомија дека джалако пошукар. Да рекути фамилија Максимескери, кава керел доктора менсјам тутар буд задоволн. Али мора мена маре Максиме ти калатар кеа болница, ем ти ингарале ки нормално болница, се на неаме више могушност те платна кеа приватна болница. А кале доктореско ло буд пар. Гело джики дирекција болница кери. Ем кава керел те мангле несари болница тарпоро фонди гревота кале Максимеске тени клако сусете на поможна терни душа. И болница одби гјале скоро роди. Ко два моменти а кале мануше синелео паре хаджелукоске килеске риджепа со цел те жал пало работно време те платинел и карта чалескро джајбе кохач. Но та реку ти ачило ем какел о Алло. Tu gianea coborta limeri vole moro meraku me te klznam namazi ki kjabem ke bekam bereske ričamije. Ama meva kerla kadava kala pare, a kale Максимеске te lečinjo. O Allah me tu ke propuština ama celosno kovast. A kova šunela lesko ramal so bešela džileste ko aerodrom. Prethodno pravgem muabeti koj kobor gele ko hađi. U klasu sneljaки група кламе деш пути сум сине ко хаџи. Ако кламе прво пути джа ко хаџем шуна кламе ли случка сарсине. Она дорига продолжинела то објаснил вакерито. Дингюмо паре. А диарачи јуман те соав мазуми ема ке туке косуно шунава гласо сарва кергјовела манги. Ме брук то вел то хаџи. Примимото велторо хаджи, ту лян хаджиу преки небеска, претове хаджија телеки пув. Ем пошмиге манушате крмаге хајрлимо моро хаджи. Тај сарутно диве уштавата росојбета рекути телефони со те ваздав родена матари болница. Родела матари болница од директорија болница кроко те кава керел. Родава тут Аман тихловете поможинем.
Керела пе Лафио градоначалникот дизагром Ангелате Джал Аквабешко Хаджи. Родела лично поро доктори то велесо каводинелес ке рачуне шалес кросасти. Требалас не мете джама наштите джав се мериром ниаква масе ко чекунапете породингјо. Шајлите за мени неман место ме туте джаманде ко танко хаджи кот ке саплати моти картен плюс кадобине тери плата со требелател. Брата рекпути пошминге тармеа кја свате тавде. Спремингјуман те ававку хаджи. Магјаро Аллах Азза ва Џел исполни ги меришал. Тогаш аква мануш со иџилесте какерел море прав. Мегелум ко хаджи коркори мансар. Аманту гелям ко хаджи предходно викимо уплатан тарефтакати. Аква итало само е пример кога мануш мангела целосно то прифатимо тари страна Аллах ескери Азза ва Џел. Удолеске да маре предходник ја кавакрен те джанав ек намаз Аллах Азза ва Џел мандар тало разија дека прифатинела порадосно мануш мандар мане. Дикем пандек чачутни случка да си салили ки газа. Сведок јасен со да си салилам со да сингјола ки Палестина. Терне душе мереме. Меѓу адава тернора нимо Максимин гарена ки болница. О доктори трудинела пе те спасинело дживди пе Максиме скоро, но дикела узалут. Вакерла о доктори ампесте на шалгасо на шалги и туњаја, мате нашалело дженети. Кавакрел баре гласое Максимеске вакеро шехадети. Аква нисар на повторинел. Вакеро шехадети те куртулинето тангла ко Аллах Азза ва Џел. Аква нисар те повторинел. Вакеро шехадети прете дел пи душа аква Максими каправел поро муи. Какал ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммаден абдуху ва расулух. Аке ту ке ресела и дай. Кај мо Максими сика вен манги коти тало моро Максими. Само со на крај дуњаја. Дај сартай пошмиѓате ровел, те пиштинел. Приближи сало доктори джилате кавакерел, вакерла о пене, халјовава ти дук, ама на дето тове требела најрадосно џувли, се точаво на кля и дуња шехадете. Можни пошмиѓа панда повеќе те ровелен, панда повеќе те ровел. Доктори чуднила пе сянту муслиманка, зараква на радуинела туто часо на кля шехадете, место тове радосно ту повеќе ровеа. Тогаш акеа тајка вакрил наровава два со мочона кля и дуња шехадете. Ровава чалодова со мочаво сине глуво нем, мочаво на керела сине лафи, а о Аллах правјалес ке тешајте керел лафи, ми дуња те му келе најманге лафеа, шехадете. Акава и тало кога се прифатлима примимо ко Аллах Азза ва Џел. Барчанту муслиман ко акова масек, кога доресеа и дереджа мелеконгер. Мелекја нити хана, нити пиена. Туда нити хаја, нити пиеа. Постинеа кенцар, постинеа каненцар. Со ек единствено цел, о Аллах те прифати велтут. Удолеске мири дове и туке. Аллах Азза ва Џел те прифати велтут. Мувек ко живото кер бути со какере, Аллах те велтутар задоволно. Се кого Аллах го велтутар задоволно, о мануша довела тутар задоволно, и дуња довела тутар задоволно, са и туке ки служба муслима. Аллах кога мангела некас,
prirodno zakonja čaleske enidel. Che radva cu Allah Azza wa Jal, te prifatinela mariba detja, te prifatinela men saleskere iskrena robija i mate optovarinela men, a dalja sona štiti izdržina. Ove naleske koja rakibe. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.